kubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC ka Kongres uba Andrew Shulay mentaka step ulahir sa jaka pilang jong katanat PHE kabedan hamupia kabenta jaka wamen tudu. Hakini kajing her uba Andrew ulali banjurip nikong ya kadam hakaba ulalap bakladan kajing orpat balat charut jaka Shushu ulalap bakajing sna kini kadam kalong kajing sna kabalong thurmur hakaba haki jaka balong orpat lata daka kendo badau bilat klemaurian narat. Uba Andrew habai keren berkilat patai kubur lakan tu ka sarkar mensina penbah kala kat jai kenang menlat kajing thut ka rekom sam ka kanya dorik uni bunai Desember semar arpau de jing ya kana gini perlok gini dong gi perlok bisa sini dong kimusnyang kila ya thu nga spang jing dia po ni ga dam mupia bi khat mo dam mupia ko wa bolong go we naga at present bolong along reservoir man supply water supply sport ajoi town bro away te ki ong ba la don damage ha ni ga apo ga ni ga dam len jong am da ski nga wan ban pet ya ga ni ga yu man saki di khmat lejong sepang ya ga ni ka jing kedai shanam de sisha namar hajin le pet jongi sai la ilot hi liang gi pi deng media ro ba kala don ka jing pat jong gane kadam bat de jing ong jong gini trais nong jusa sene ni area jong ju don bakan long ka kan hier hadu kan ni kem ju don ka por winter ro i por telangom ni ro kem ju don gum ni menta kum ngi saki kum bangi pet menta ketika dam kala krak kala pat stega kala ya nasi liang pat ya nasi liang tekam don show ka storage kam don show ka yu tang ka bang atip ro skoi was ngosi than ba bigong last year da prepare last year ni government kala repair ya kan ni ka dam handai hami pet itu repair jong kiro la ula kala pra ta dau te hangi pet ka tu repair jong ki pet aja repair dengan ada simen dorot handai dondang kendau do kendau dan hi repair gitu te bu simen ro gi yo itu keni man chan ni dan tena liang jonga mentaski apa unbo kejing kerpat namar laga ne gumni laga ja gumni hakani upnai Desember kalong ni ha upnai sarai hagi last week jong February ni March kejuai tahun kamyo umsu don su ban la ngala pet je la inspect ko ka somwell ro mentan pet ka somwell ada pet ka somwell ro ya ban ti bahkan ka kan rung sepok kan somvel tergam ya ban rung sepok somvel lai ha ka pernah yu tem mla sepon poi tengah kan tiu ya giba dan haga bor mentah duduk liang jong ki ni ka sarkar mentah duduk jong officer ro pan sim khiai kan ni namar ngi hajuai mentah dan sup pet boy yingi rejing sio kya ya ka sedong ka thau jong wan khang ban bo inspect dan juga por ban kerpat ya authorities kepada ban pet ya kan ni ka ayu makin prepare nomor uni benai Desember udai walking man. Ni Desember dai benai terang ni dai walking man this is time ban repair kan ni. Te kadang bo jing kerpat ini authorities makin pet kan ni. Hak ni benai kadang ba. Mendai ban up haduk ke por jong benai Feb ni March ni up do to ke por te ka ni haduk ke por kin repair nya taman ya ban supply po juai. Te kata ni jonga kawan PEP pila ya kan jing ya bo jing kerpat authorities bro budai naduk ke government naduk ke officers badan pet ban take up ini matter mentah punai kenang ba kemdon ngejing ja ke jing ro jongi kidong song juai bro kamu yoi ketai ka status yang ketai ka umat water project ketai water supply project la nang yo slam ya nang yo simpor ya bai kwa he gon li la tip dong man kam ngana do hoi do em gul tiu man kam ni kana tene liang ite karwa man ga mutip nei tai kwa au chim khia gi kani to 8% trai kani ga nan kani ga upia ini do man hi ga sisnem arsnem lisnem hila do man hi ga go kurchan ya bo joy sang joy yang i te bo jing kerpat wa mto awang yol tiu yo tai handai kani dang man ga to pun ba pen miet ka mto du repair ni ngaw repair la repair tang dep de khandau kam on tu di khandau repair gitu te kwa au
u repair e wator kom do ne hi da ka de yang snem hi de yang san rus nem hi ne ka ni kadam krang wa kan pu dep ka tai dan ni lam man kam ka tai kan ni yang man hi ka ko pha ko miet ka thau pom house ko miet yo view supply ye jing pandap ye jing kam yang go ha po ka chnong joi ma ya ka yang ni